درباره و مجاره گوتبه که دکم دگل برس دیادین فرات اندام ریوبریا هدپی ل انقره پایتخت ترکیه کوشوی که راستا خود گلمه برس الاستودیون ما لو دریه برس دیادین تو بخیراتی اوار باش کاندید یان بجن نامزد هدپی جبو سرک کمارتیه وکیبه Yani anha da yani embe bejin nav telaffuz kırın pür yani fevişnine tabii ki yani kulisin HDP'da geleki insan yani de kulisan dapten kısadane diyalog jiheye havce dike ku lepişte istişare eve heri eve hat kod kırın. بله و کرم که بردوام با دنگی تتی برس دیادین دنگت تی دنگت بخوشکتی تو کرم که بردوام به هدف نامزد خواه و آشکرا بکه یانجی هشتیه جبو نزیک بون از بارم دنگی من ناگهیده دنگی من ناگهیده برس دیادین فراد اندام ریوبریا هدفی که لانقره گلمه بو درباره مجاره که روزنامه یعنی شفق آشکرا کرد که هدف نامزد خواه آشکرا کریه که کسی که بری نهای جهپی بو لیل بنداوی اکیه بزن بنوی ماسه شش آلی یا مخالفت یا اپوزیسیون ویکی دابنن کیوی ببه نامزد مخالفت کمال کلجدار اغلوی ببه یعنی گلک دنگو هنه لسروی که شش آلی با آوائه که نراسته خوره کتینه که کمال کلجدار اغلو سروکی جهپی ببه نامزد سرو کماریه شبو هالبجارتنین ترکیه ین 2023 هشتا زی هشت مهان از بارم مایه لمها ششه شش حزیرانا 2023 هالبجارتنین ترکیه تکرن لی خبات و پروپاگندین هزولایان سیاسیین ترکیه گلکی تند بویه یعنی دوان هالبجارتنان دا مخالفتک اپوزیسیونه که گلکا تند و یا برفره یا مزن شش آلی خو لحف دایه هاول دادن کو دستالات جه اردوغان وار بگیرن از بارم برس میادین فرات آماده برس میادین فرات دنگه تا گله خوشک دهات لی دنگه من دیگه هشته زور باشه جاره کادن ام بردوامی لسر مجاره خواه هات کد کرن از نظرم چوابو تماما نه تماما دست تا خوش دنگه تا گله خوشک دیگه yani بردوام با باشه بردوام زانم برس میادی من پرساوی کی کرد هدفی دنهادا بربجری خود دیاری کریه بله هات کد کرن بله یانجی لبندا ماسه شش آلیه بربجری هدفی بله لبندا yani biryarın şeş aliye nahada yani embejin namzet xwe yani belli nekiriye yani nahada namzet belli kirinci pır yani evknine yani embejin lerenine havca dike embesanın siyaset çavadı be çava digere çidi be çidi kavme ev masa şeş ali de çi bir yare dadıgırın Türkiye geleki de xatar edaye ev 4 salın yani 3 salın 4 sale یک dev, یک sistem, یک مرو sisteme ki devam dike و masa şeş alici dixaze derbası sistema parlamenter sistemi bebe. İcar devi nahiye de havca dike nakşeriya re HDP bizanı be hala biçi kriterin, biçi hestin, biçi armancın yani vaade wançının demokrasi raçı dibejin, mafi insan raçı dibejin, geleki alozi heye, zordesti heye, insan hayata wanketiye xateri hem abori hem siyasi hem civaki yani hayat gereki de xateri daya ev muhalefet havca dike jivi tengasi derbas bebe. İzyar yani masa şeş ali havca dike kriteri xoyin demokratik u azad u hakşinas net vekri samimi Diyarbakır ku HDP ile karşıya bir pozisyon bigre. Nahada HDP tu karareki tu biryareki tu ne
em nihada evada em alîkarî bidin masa şeş alî tu biryarekî wisa tune di 27 îlonê de 2021 da 11 xal yek bernamekî programekî diyar kir HDP ev programa da yani derbasê parlamenter sistemê bin demokrasî azadî wekhevî divan yani krîteran da em dikarin yani li ser viyan li hev werin muttefîq bin bi hev re tifaqê çêkin û devam bikin yani. Masaya şeş alî Belê. Masaya şeş alî ya muxalefetê bi awayekî fermî daxwaz ji HDP kiriye ku HDP alîkar be ji bo serxistina namzedê wan di sibê rojê da? Yani di kulisan da hiçi em bibêjin şexsê sisiyan veya çaran yani alîkariyê dixwazin fakat HDP 21 îlonê de 2021 da kriterê xwe net yani beyan kir got û van krîterana kî bigire nav xwe bike programa xwe em alîkarî didin da nihada tiştekî net û çar ortê tune be yani di hindirê xwe da hiçî tiştan bigevizîne û pir jî net û çak û nebêjin hat birîne. Tamam. Di nava HDP da kîjan ji karakterên nava masaya şeş alî Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed Davutoğlu, Ali Babacan kîjan karizma Deng naçe. Darım problema deng Dengê dîsan min diçe. durust bû. Yani em bibêjin di dema yani di siyasetê da 24 saat demekî kûr û dûr û dirêj e mümkün e ji êvar da serê sivê gelekî yani rewş û tifaq werin guherandinê. Yani problem ev e di Tirkiyeyê Berez diyadî. demokrasî yan yek mirov, yek dev, yek insan, yek irade. Hewce dike vî irade yani tercih bikin. Berez diyadîn Fırat endamê rêveberiya HDP li Enqerê gelma bû gelekî spas